Leli thuba bengithi ngilinika amakhosi angibona namhlanje. Sengizonika yena indaba ezithalwa yedwa bese editha befundisi. Ibe selodolane nisinentedelane. Nkosi imbusisi. Baba ngiyululu hambo sihlangene lapha ukukhumbula ubaba uThingo lamakhosazana. Amen. Ubaba uThingo lamakhosazana wahlupheka kakhulu elungisa lento esikuyona namhlanje. Ngoba kube akayilungisanga ngale ndlela ayilungisa ngayo. Ngabe kuseyidlala kanjalo la. Ubaba wabayisisefo. Wasefa konke kwamasile wasala ngaphesheya kwaya ngaphesheya kwasengala lapha ngakuthina wasekusala konke ungathi ngconywana. Amen. Ngesikhathi sikababa kwangeke ukukhululeka kwakuhlele nomsindo. Babe balinga abantu ababi. Ubaba kawayinomusa. Hayi noma nazathi efuna umdumela umuntu athi niyekile. Bese yena eyiduduza lokhu lathi baba uyamthanda. Kanti baba wayilungisela lesikhathi. Umhlangano wawuyimali. Angikhulumi ngopetrol, wawuyimali ngeliphathini lendoda manje ufuna umhlangano ezweni langakini. Mangayiphethe leyo mali leyo ndoda. Wawungayi umhlangano ngakini. Kanjalo nomfundisi. Mayengafuna ukuphatha wayengayitholi inkonzo yesabatha. Azabuza ukuthi ufuna ukuphatheka wena uzukunika inkonzo yesabatha.
base bephendukile abantu behoshembe abaningi babo bona bafike ngiyindoda nje senginetshebe namadiko kodwa bangishintshela nje phambi kwami bagcina sekuthiwa izikhulu zebandla asikwelele eqinisweni kuleli bandla yikho into ethiwa isikhulu khona umfundisi khona umvangeli khona umshumayeli khona umhlambululi abahlambulisi ngobayini ngoba bayibanga le mali khona umkhokheli khona umphathi wamakhosazana nomphathi wensizwa ngamvala amen ngoba labo bantu babulala ibandla babizela into ayisuthi ngale bahlathile ngempela baba nyothixo uzubona ukuthi umuntu mayelahliwe usuke elahliwe yiko njalo laba bathi baba baphathi beyinsizwa behla isuthi ababehlasela ubaba ngembobo awungeni lobhoko la ngaphakathi uma uwabe behla isuthi usuphethe ubhoko uchaza ukuthi usuye lunyuza namhlanje abekho bonke labo bantu ayo baba basefa kahle abantu abasefa bajabula asefeke untabo la kanti usefekile ababethanda imali abakhomba khona phesheya ababethanda inkundla babakhomba khona phesheya ababezondana bebodwa babakhomba khona phesheya uyasho ukuthi esifogweni mawoni sesifogweni lihleli ngongazwani nawe ubambula kutwayi nomunye ubambula kutwayi usizi ngoba laba bantu bangani nje babengazwani sila kodwa ngokubi bayazwana ngoba belwa nentenhle kodwa baba babathe tuyazi mhla kuphela awukho kude kudoze ufice mawuseko isidumbu sifone umphefumulo cha uzozwa kusila balimele nje abaningi uma besibona sidlula kwaphela thiwa isizulu sithi ulimela lendlela indlela izodala ngawo sidlula phambi kwabo bavele bafa manje angazi ukuthi yini le yabona ephakameni kwakhona umuzi wafa babedlula khona beza uNkulunkulu inyanga yezulu bafe kakhulu futhi sekuphinde kwaqhubukela ikhowe futhi ngaphezulu kwakhona ukufa basezantsi udlule ukufa baphezulu usizi luyayilekanyana la anoyiphatha kahle ke lento kaNazaretha ayo baba wayakha lento kwa ukuthi noma esithi amaNazaretha ayomdumela isibanibani ubaba avike ngezandla zombili athi ayenziwa leyo lesonto kanti uyazi baba ukuthi wena wena kade kusizile encwadini yabaphilayo namanje siyababona wakwambona umfundisi eThelestini wena uhleli emgwaqweni eThelestini umfundisi waseNazaretha lo begqoke ihembe likakhakhi yikele letinguniwe kodwa mayona yikubonala wena namanje sihamba nje amacala nje ukuhlalipha kwasemhlabeni baba mkhulu lento yakhe yaqonda yathi thwinje ukuthi uLimkondo wasefika ihlale kulefundiswa kodwa ke vele umkhuba wakhona lekhaya wakhona indoda ukuthi uKenneth
yake ixova ibandla kanje kwase kuyovumbuka enye yoba sixovele uNkulunkulu anike isibindi hayi baba bashoba ngempela abantu bashobela egodini uyabona ubaba mayithi yekwa usho nawe seliyekile kodwa wena ubona ukuthi ubaba uyangithanda kodwa ke namhlanje uyalibona usizo kodwa wayehlezi bathe dibani muhle njengomihlo wenu kodwa bayifuna ukuyenza leyo nto ufuna ukuphatha kodwa abantu abaphathi ufuna ukuphatha tomunye uhamba nalo lonke leli bandla ubona ilandelo yinda manje abanye izinto hayi abantu laba kodwa wahamba yedwa ikakombela lento wayakhe yedwa engalekelela umuntu enoJehova kuphela manje useqhamuka lo semlekelela ngoba phela asibone ufakazi bakaJehova thina samaNazaretha inkosi usisengizwile lezulu umnikazi wezinto zonke diphakamana kuyikhetha inkosi yasephakameni bantwana basezulwini ndiyazibongela uNkulunkulu Thixo ongabonakali kwabangakhethiwe ubonakala kwabakhethiwe ngoba silulekiwe bangcwele ngakho konke akufanele bathina asikayiboni indlela sisadidizela namhlanje ngoba besikhala qala sithi abafike kusekhona ubaba mkhulu obekhuluma nabo thina sifike sekuyinkosi langa lingakhulumi lesabeka kungasondeleki naseduze kwalo sathi babe nenhlaka kwafika isimanga fanele sizokhuluma lapha ngothungo lokubathiya isilando sasezulwini uThixo nomsa
onothanda umuntu omhle obenhle nemisebenzi nokukhuluma ungasazi ukuthi abantu yini abayifuna emhlabeni yini abanamehlo lamengqondo sisebenza kanjani awazi bangcele ndiyathanda noba sizokhuluma sikhumbule uThingo namhlanje bangathi losikhumbule le yanhliziyo yalo nami ngiyasicelela uNkulunkulu angathi anganipha le yanhliziyo yalo iyokubekezela iyokubathanda abantu bekwenza into embi uhleli nabo ubalamlele wena ungafuni abantu abazokusiza kodwa ke ngoba uNkulunkulu egcwalisa umsebenzi wasezulwini bangcele singeke sisole singeke sisholutho umnikazi wezinto zonke wayekwazi ayekwenza namhlanje wayezolayita lesibani esembethe lelizwe lonke nami ndiyenda naba nje ngokuhlutshwa ukutatazela nokungazi ukuthi iqale ngaphi ndiye ngaphi nokwesaba konke kukhona kumina bekufanele ngiqale ngazethula ukuthi ngingowabani ngoba uzawuphuma la uthi ngibonile nje inkosi ithi akuguqe umuntu inkonzo inhle wayithatha inkonzo kaNkulunkulu wayifaka ehlathini cha akunjalo bangcela uNkulunkulu uzenzela umsebenzi wakhe wasezulwini owaziwa nguye nami umntwana walema empondweni sisana nje singanakekile kodwa uNkulunkulu wasithanda bangcele wasikhumbula wasithumelela lo nkulunkulu onomsa nonothando nowafunga ngathi ukuthi ngeke aphele kwawuze kubhubha umhlaba angathi uNkulunkulu angasithanda bangcela siqoqe asenze asipha amehlo asezulwini simbone simazi sehlukanise ingomntwana wasemampondweni le kwabhala kude emampondweni uqobo usikisiki emzini waseBhotani amen bantwana bakaNkulunkulu ndiyathanda nje uke ndiphonse nje umlenze owodwa ningazolibazisa isikhathi ke nibuyele endabeni eyahlelwa uNkulunkulu nobe ibuyisele ethingweni lesenizakukhuluma ngayo lithi lona luthanda abantu ezabelenza into embi kodwa kuthe kusabe kufike mina abantu abandenza into embi ngizawucela naNkulunkulu uNkulunkulu andikhumbule ndibazonde sebeze bafa abathathu ndibazonda ningabathandi kuthi noba befika enkantolo ndingathanda ukusondela eduze kwabo ngemisebenzi yabo abanihlangabeze ngayo ndifika kule ndawo ndiyacela uNkulunkulu uba andithethelele ngoba nimbonile uThingo lenza izinto ezinhle ebantwini besenza izinto ezimbi kulo kodwa ngihamcela ke leyo nhliziyo yalo ukuthi uNkulunkulu andiphe ngoba mawukhonjiwe umnu wasesifini ukuthi mana phambi kwabantu kufuneka wenze okuthandwa uNkulunkulu ngolunye usuku bantwana bakaNkulunkulu sike sathunywa lapha nabanye abantwana bakwethu esebengabafundisi namhlanje sangabashumayeli bayinyanga yesizwe kuthe ngolunye usuku sihlela kuhle ngoba ukhona umunye umfundisi onamkhomba makucinyeziwe manibuka babili kodwa ngeke ndibakhombe abekhona sangabizwa ndingane sila sisebenza la sihlela umsebenzi kaNkulunkulu ithi inkosi inyanga yezulu anibizele umfanisi la lo ifama usibiza ngabafana ngoba uNkulunkulu njobe namahlayi nezinto nje ebeyazenze ukuze kuduma umqondo nakuwena kanti uyaphilisa kuyo yonke leyo misebenzi uthi hey wena mfana wozala ndisendisondela wabisa omnye umfundisi okhona la lo mfundisi angazi noba kwenzeka nimbone lokho ebhalabhala namhlanje esibhalo uthi biza nomfana ahamba lapha awuthathele iphepha lapha enkosazane alilethe la ihleli la sikhona inyanga wasebo nasendihamba ngigiji ngiyakhona uqale yandisondeza la bemile la abantu benikela ithi yona wena wenziwa yini lento uhlala ngasemuva umshumayeli uphinde futhi ube inkosi ndichaba abantu yona inkosi nami ngixophekile bangcele ngicela uNkulunkulu amthethelele sangixophekile evalekile amehlo ngingaboni kodwa ubaba mkhulu wami oyinkosi ngithatha ngokuthi ebeganiwe namakhosikazi ngingowendle engaqondene nobukhosi uthi wena uyinkosi wena unkosi yaphila ngiya uthi wena uyinkosi ndithi cha baba ngeke mina ngibe inkosi ngoba bakhona ababili abasekhona abasalungela ubukhosi ndibude nobukhosi wathi wena uyinkosi nasindihamba cha ubaba akazi akalizwa kahle nasendihamba yabuya nalo iphepha
ndiyafika sebehleka labatshumayeli baloko beyithule le ndaba sebezoyikhuluma namhlanje mase kufika uthingo lokubathiya izinto ezashiwe inyanga ezulu senzeka. Ndifuna ukuthi nawe ngoba wena uyathanda ungabazi uhlukanisa umuntu omunye ubaba mkhulu uthi hayi lo akafani nalo ongcono yilo lo ebesebenza kanje lo esebenza munye lo muntu osilandela yena munye lo muntu wakhitshe ezulwini wesemhlabeni into usibhida njengoba singabantu basemhlabeni uthi ukusithela ngale aqhamuke ngomnye umbala. Namhlanje asingabazi ukuthi kule nkosi yesihlanu ubuyini ubaba mkhulu sihleli naye ngazi wena mawungeka mboni kubuye yena uqobo lakhe akafuna akakuzwa nawe mawungaqondi ukuthatha isihlabelo libhekisise ubone ukuthi uzobonani le mpandla abangcele enhle kangaka le sihlangene ngayo namhlanje iyasezulwini bantwana benkosi iyakhuluma ngezwi kwenzeka izinto izigcwalisa izinto zenyanga ezulu. Lo msebenzi uzosiphikisa wena uthi wehlukene awumunye. Naba abantu bephuma belulekiwe ubaba mkhulu ethi ngosani bantu abami siye ezulwini shiyani lokhu nenze lokhu nizawungena ezulwini. Basebemsola bemsolela lokho bamzonda kwayinkosi ilanga balisolela lokho balisonda kuse umuntu oyedwa namhlanje kusenjalo. Angazi ke wena owawuzonda uThixo umuntu wentethelelo umuntu obesifundisa ukuthethelelana esakha emuhlelo umuntu ethandeka ekhuluma kahle wena ubeso ungenelwa uSathane ungasazibona ukuthi unoSathane naba sowedwa. Silulekwe ngento eziningi kuthiwe asihlehle masingaboni siyayithola lento ukuthi inkosi ilanga layala lathi singomniwa singazoni. Inyanga ezilifika yathi yona mawungaboni kahle siyahamba thina hlala phansi wohlehla uhlale phansi ungasiphazamisi siyazi lapho siyakhona siyahamba siyale ibisho njalo isilanze ezulu siyahamba masiphuma sithi sihamba thina siyale isho njalo ke ikhomba thina ukuthi singangabazi masingaboni asihlale phansi silungisane sibone mhlawumbe sicabange sibuyise umqondo. Namhlanje ke lelo lilisuba ngcwele lisekhona noba selikhuluma ngenye indlela namhlanje ngoba namhlanje selithi sawusalonyazi alisathi ukuthi ihlalani phansi lithi abahamba yothina sawusalonyazi kunjalo niyasibonela kodwa ukukhanya kuyakhula. Ithi inkosi le sihleli nayo ithi uphuma wena umunye kungeni 100 ngaphezulu kwakho noba i200 asazi ukuthi sizawasalahleka sithi sifunane sikhohle ukuqonda silungisa amanekiniki ethu silandele uNkulunkulu sangathi uNkulunkulu angasithanda bancele ndiye emsebenzini ke ndingalibasanga lokho nje inyanga ezulu kuthema sekuhlela uthini kwavele kwahlangana ekhaya sekuhambe uNkulunkulu obehlele esihlaleni kwahlangana ikhaya nami ndihanjelwe umfowethu sathi senze umsebenzi womfowethu ndilanda umsebenzi wenyanga ezulu ukuzohlanganisa nowethu ngokuthi lo muntu mahlala wazi nawe nokungaqondi kahle ukuthi munye usebenza umsebenzi wakhe wasezulwini omunye. Ngihlale nje uThingo ndavele kwathi kulezi insukwana kuhambe uNdlunkulu kwahlangana ikhaya sekuzawukhetha ofanele ikhona indoda ebengicabangela kuyona hayi sangaqhubeka umhlangano nabe nami ngixakekile digeza ekhaya bathumela ndafonelwa athi ngeke ngiphumelele kuthe sekushayo 1 kanti umhlangano bungo9 yabona ngene imoto ekhaya kuthiwa sizocela mntana inkosi uyacelwa lapha emhlanganweni kuthiwa ngeke uqhubeke lutho ungekho futhi ke abalindele ukuthi ungabulala umuzi kayihlo abase sesikhathaza lento sixoxisana abafowethu sahamba nababili sayakhona safika lapha kwathiwa mase sifike enkantolo kwathiwa wena asisezokhuluma sesikhulumile siqedile wena nguwoza uthatha induku kayihlo mkhulu akusekho omnye umuntu siqedile asifunda inkulumo yakho asifuna konke kwakho kanti inyanga ezulu isho eminyakeni edlule yathi wena uyinkosi ndiphika ningazi ndifuna ke wena uzibuze ngoba uyangabazi ukuthi lelo lizwi elikabani elikhuluma izinto emva kweminyaka zenzeke njengoba ishilo. Ngihlale nje bangcwele iminyaka emithathu namzama ukushetsha
ukuphangisa ngihlala iminyaka emithathu kulesi sihlalo bengingabaza nami isikhalela ngagijima ndazobika lapha enkosini iThingo lithi abantu banenzela isidididi abantu bayaphela kule ndawo akukhuli umuntu lathi iThingo wena uzawukhula wena kunqabelani ngoba ukhona okwamtshela la uba wena yathi inyanga yezulu wena inkosi ukunqabelana usasa uthi kuyadlalwa la hayi kwayinto enganakekile kwahlala inyanga ezithathu enyangeni yesithathu sithe sihlele enkantolo sikade sikhuluma nje udaba amacala sesiwa salelinye saliqede ebuseni sesihlele mase sithi akuchitheke umhlangano naloko ndibanxusa benganakile ndiyeza ndihlahla zinayithi umlenzele wonke awuvumi noba ndinyakaze kodwa ngiqinisele ndihlezi khona esihlale kodwa ngiqinisele kwase uvala umhlangano manje ngiyesuka kwakesukeka esihlaleni ngathi ngiyesuka kwakesukeka siyangidlina lethi zezoshala emanyongeni akusavumi lutho kuyahlaba nje ongathi umzimba lo wonke uligazi hayi kwase kuthathena ayise esibhedlela kwafika imoto eyalabo engikwazi ukuthi abasile kahle cha yasengithinta ifoni ndathinta omnye umfana wafika ongcono okwangowasekhaya ngathi zawungena kule wasengithatha nathi asiye ekhaya aniyi kwadokotela uzawuqala ekhaya safika ekhaya bancele lahla amafutha abusiwe namanzi ekhona ndaphekelwa ndashisa umzimba ndalatshwa izathu sila inayiti angisakwazi ngisho kanjani ndiyaphakanyiswa ndacabanga ngathi ngoba inkosi ikhona ebuhleni ndithathe emfana isikhathi sezihambile likudekezela ukuthi sesisuka ngo-past 3 saye sazofika la ngo-past 10 ebusuku safika hey ushembe uNkulunkulu bancane ungazenzela konke kwakho umbone ngoba uNkulunkulu wamfihla wamfanisa nathi kodwa yena akafani nathi safika sibanibeka la kumfundisi uPlaki labafanele ihamba nabo ndikhokhobile le kulaba nthe zawusuka kudokotela wasePort Edward daseni ngamla siqonda la labathatha la siqonde lapha ehleni lapho siyakhona ufuna noba kwenzekani yenzekele khona sendishiye lies nasekhaya ba makwenzeka ndihamba ningamsandise emakhazini ngoba kuhle livele ngoba sakhuluma nobaba wami wanenhlahla wangayise emakhazini kwenzeka nje oba into yasihlala siyikhuluma ukuthi ukuye emakhazini akuhlambulukile kodwa engakholwa lento yandidla ukuthi wathandwa uNkulunkulu nami nase lisitshene ukuthi make lethwa la ifuna ukuthi mina manje nezulu khona okwenzekile niphuthume ngokusheshsha nenzele ukuthi ngibekwe ngekayiswa ndawo ngaze niyophathwa abantu basemzini kwaba bantwana bakaNkulunkulu ngokufika isilwane sezulu wayaluza umfundisi wasethinta lenye indoda engasekho la ekhaya yaseyithumela abakhona ngaphakathi seliyobikwa enkosini yathi inkosi makuziwe nami ebusuku ndithi isikhathi zasekushaya 11 uthimo lokubathiya lenyuselwa la lafika lomile isilwane sezulu siyaluza ngoba abantu basezulwini ngathi benzani kukhona lesasandla esihle ebeyathi mayikhuluma nomuntu wasibekela wabeka sona wathi umntana enkosi udliwa yini wangathuphulula lempandla yasezulwini umntana enkosi udliwa yini yathi nolanda amafutha aselandwa ngaphakathi namanzi wathi nifike nimfudumezele nemthobe nimlapha bancele basezulwini lento ibiseyizothatha usuku lesibili ngalolo suku inkosi yenzele umsebenzi ebuseni kuthe kuvukwa kuthandazwa ngo4 kwabe kuthule yonke into egazini dabamba induku kwabambeka kwemeka ndakwazi ukuphuma ndiyochitha amanzi ngisho ukuthi bantwana bakaNkulunkulu yaba ngathi lento shembebe ibeyityalwe nguye ngoba yesuka ngalolo suku kwaphela nabuyele ekhaya kodwa izwi lenkosi andilikhohlanga ukuthi ungavumeli ukuhlonishwa kakhulu ngoba bekungathi ndiyathandwa ngiphathelela kanti kosolitulo ndiyafica ekhaya abantu sebemhleli ngokuhlala basebethi ukuthi ngifikile basebezofika bethi kunamadoda amathathu esifuna ukuthi sisebenze ngawo uthule wena nya ngoba kuthiwa lento yenziwe ufuna ukuthi uqhuma igazi umzimba wonke ungabusesuka esihlalini ufele khona lapha enkantolo asikwazi thina kuphelelwa amakhosi ezweni lethu sidlala abantu abangelutho sifuna ukuthi sizathi bayekeni ningabathinti uzawungena kanjani phakathi kwabo lithi lihamba noNkulunkulu ophendula ngaleso sikhathi shembe nazi ukuthi ndingaphakama ngalesa simo bathi hayi angathi liphupho
ithi bayekeni sizobabuka kanjani lithi bayekeni bangichaze ngisho ukuthi ke yiloko nithi nje kuNkulunkulu angathi nama ngangithethelela ngoba mina benengabobuki njenganaye ebebathanda benibasonda mina labaxwaya nje bengasonde nje kwaseduze kwami ngasondela nabo ngingahlalelane kwanabo nje ndihlalela ukuthi izinto zabo nizilungise siqhele nje ukuthi bangcele uNkulunkulu lo sihlangene ngaye uthungo lokubathiya la ngathi lo umoya walo ungehlela kithi sonke bangcele sibe njengaye ingathi leli sonto likaNkulunkulu lingaphola libe lihle njenganaye njengoba walakha lamhlophela nje angathi uNkulunkulu angasithanda bangcele senze okuthandwa uNkulunkulu singenze okwethu nami ndizawucela nje ukuthi ndime lapho ndingaqhubeki nemisebenzi eminingi yothingo olasenzela yona ngoba kuthiwe sibaningi nami ngicela ukuthi kuleli thuba enilithole ndizibongele kuNkulunkulu onothando ndizibongele enyazini lezulu zicele kuNkulunkulu omhle wasesulwini ukuthi asibambe ngentambo zakhe zasesulwini thina sesimbonile ubuNkulunkulu ukuthi nabangabazayo abaphinhliziyo zothando babone kangcono bamazi ukuthi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe sawucela ukuthi nalapho ngithende enziphutha khona uNkulunkulu athele umoya wakhe nakwabangcele ebathe dakhuluma kwathinteka athele umoya wakhe nothando lakhe lasezulwini kodwa ke umuntu azazi ukuthi wena uzabheka umuntu asizile kumuntu la size kuNkulunkulu lo ngaphambi kwethu noba siyona sonela yena sicela uNkulunkulu abusise izwi lakhe ukuthi konke osekukhulunyiwe kubusiswe uNkulunkulu inkosi busizwe la yabizwa Nkosi Solo Sezulu nomhlaba Nkosi yamakhosi Baba nyazi lezulu bafundisi bami ngiyabonga sengithi ngoba ngibona inkosi yodwa ngithethelele baba sengithi angilekelele undaba ezitha Nkosi yamakhosi Baba nyazi lezulu siyabonga baba kusinikeza ithuba elihle kangaka lokuba baba sikhulume ngenkosi eyayilunga ngendlela eyisimanga baba masifika la nathi kuleli bandla sifikele kuyinkosi baba sasiqala mina ke njengomntwana omncane ngangiqala ukubona umuntu omuhle kangaka nomuntu olunge kangaka emnganeni bami nje okwakwenzeka konke nokwakwenzeka okwakukuhle sikubona ngamehlo ukubi enhlizweni zethu sizingane bekusiphatha kabi kakhulu lokho kodwa nje ngithanda Nkosi ukuthi ke ngikhulume nje ziningi izinto ezenziwa uShembe phambi kwami uthingo lenkosazana kodwa nje kunezimbalwa nje ngifisa ukudlula kuzona Nkosi yamakhosi ngikhumbula ngelinye ilanga ngiselinda lapha eLindatonga ngikhumbula ngiya enkosini ngiyonikela ngiyobika inkinga engangizwili khona ekhaya komalume ke abawona amaNazaretha kusho ukuthi iyona ngoba ngikhule umkhulu wami usonto ekhaya egcekeni enamabandla njalo nje mangogudi kuzohlangana noJuly amabandla akhe kusonto khona lapha egcekeni
Shuthi ngikhule ngaphansi kwenkolo yeyoni egcekeni ekhaya. Sengiyabika ke enkosini uthingo lenkosazane baba sengithe ngithi ngiyababheka nje ngocingo lekhaya komalume Mlazi sengithola ukuthi isalukazi sami uMashandu akaphilile. Abelungu bakhuluma ukuthi unesigaxa la ngaphakathi manje kusho ukuthi bazomsika. Kusho ukuthi ngaba nokukhathazeka ke ngoba isalukazi sasesikhule kakhulu bese sikhulile ngoba namanje siyaphila ngawe futhi baba. Ngoba manje ngithi siya impela ko 97 siyaphila kodwa asakwazi ukungibona nami sekumuntu omncane njengengane kodwa uyaphila ngothingo lenkosazana. Kusho ukuthi inkosi uma ngifika kuyona ngiyibikela usizi lami baba naku sengithola ugogo ukuthi uzoya esibhedlela. Usethu baba abuye bese ngisho nami baba abuye esibhedlela. Sesiyabuya ke Linda ngoba sasesobuya sifike la ehleni. Masifika la ehleni ekulaleni kwami bese ngibona into eyisimanga. Ngilele lapha edokodweni likamvangeli uMadondo longaseke emhlabeni. Uma ngilele ngibona ngisegcekeni ekhaya komama ngoba lapha ekhaya komama umubuka umfula umlazi ngikhule nje ngibuka umfula umlazi ngaphesheya seChaswell iLamonti ngapha. Sengibona nje ngimile khona nakho ngibona into enkulu ingathi yeza lento iza inyuka ngomfula umlazi. Lento uma ngiyibheka ukuthi yini lento ngathi ukhozi noma umkhumbi mkhatha ngibone kodwa la ngaphansi lento imfimfigazi. Ize lento nesithunzi esisabekayo njengoba iza namafu phezulu konke kuyasabeka. Ize lento inyuka iqhamuka ngathi inyuka ngomlazi iqhamuka ngaho Lamonti. Ithi uma isiqondene nje la nasekhaya komama besichezuka ize nje bese iza la bese ngiyibuka lento bese iwa lento iwe la ebekuthi uma kusontwa khona kungobhudi ngoba ngithi umkhulu bekusontwa yawela khona ekhaya ke bekukhonza uJesu ngikhule nje kukhonzwa uJesu nje kungeziwa lutho bekuyile yona ekhonza uJesu engabhudi naze igumuli icathulo kodwa nje uJesu. Mayibonge inkosi yasePhakameni. Mangithi sengithi kimi ake ngiyobheka ukuthi yini lenewayo lapha. Nangempela ngibone nje kungathi impela hayi angilele ngiphume esangweni ngithi ngiyaphuma ngiyafika lapha akusesiyona lento ade ngiyibona ihamba phezulu. Sekuyinto engathi sekuyimishini engathi manje imishini yesonto. Bese ngibona ipassage bese umoya ungiphusha ukuthi ngingene. Uma ngingena ngithi nje nanku umnyango la epassage kusho ukuthi ngasentshonalanga bese nguvula lo mnyango. Uma nguvula ngithi ngiyabona nayi inkosi uJesu. Mayibonge inkosi yasePhakameni. Nayi inkosi uJesu ihlele esihlalweni ifake umNazaretha obovu. Bese kuthi ngapha ngasesandleni sayo sokunxele nesokudla kunamakhosazana nawo wafaka umNazaretha ebovu. Ngisathuswa ukubona lensizwa sezulwini bese ngithi bese ngikhomba bese ngibuka ngoba ikhomba bese ngithi ngiyabona kunewindi la ikhomba khona ngale kunonesi laba abafaka iqhova lezi zakudala lezi iqhova lezi beyifakwa konesi. Bese ngibona onesi ngathi babamba umuntu bambamba lo muntu bamphendula njengephepha nje bamphendula njengephepha engathi nje iphepha nje umuntu bamba uphendula bese ngiphaphama. Ngiqhubeke emhlanganweni ugogo kwakuthiwa uyohlinzwa ngokuphela inyanga kaJulayi uqhubeka umhlangano uphela. Sengithi kayi ake ngiye komalume ngobheka ukuthi ugogo kwenzekani. Uma ngifika komalume bangithetha ugogo akazange ahlinzwe. Mayibonge inkosi yasePhakameni. Ugogo akazange ahlinzwe abelungu bavele babona ukuthi nje babona abasayiboni lento le. Mayibonge inkosi yasePhakameni. Ngoba isikhalo sami kwakuwukuthi ugogo umeke kwenzeka wahlinzwa ngeke azabuye ngoba ngikhule ngikhiphela amaphilisi inqwaba ngangingazi ke ngisemncane kanti une BP enolaka ugogo wami enolaka sengiyabona namhlanje uthi wenze le BP ngikhiphela mhlawumbe amaphilisi awu13 ebusuku noma 14 maNazaretha. Manje umzimba wakhe ukuhamba kwesikhathi usugcwele amanzi ekukhuleni kwakhe kodwa manje ngibonile lapha bakhiphila awasekho. Manje ngifuna ukubonga kuwe baba Thungo lenkosazana isalukazi sami siyaphila namanje. Abazi komalume wami ukuthi baba ngeza kuwena Nkosi yamakhosi usewuthingo lenkosazana abazi baba ngiyabonga baba ngoba wangifundisa enye into Nkosi yamakhosi wangifundisa baba into engazi ngathini Nkosi yamakhosi ukuthi leli bandla baba isisekelo salo
isisekelo salo uJesu Kristu waseNazaretha. Mayibonge inkosi yasephakameni. Lokho baba kufakazeka ngezinto eziningi inkosi yamakhosi. Noma ihlabelo lusivula nje eqaleni kunesiphambano. Leso siphambano leso ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu owabethelwe esiphambaneni ngaphandle okukhulunywa ngayo emhlabeni ngaphandle kaJesu. Usho ukuthi uJesu uyinkosi. Uma uqhubeka nasi ihlabelelo ngisho emgidini kuhlatshelelwa ngayo uJesu baba ufike baba asikwazi ukuthuka indodana kubaba. Asikwazi ukuthuka singayithuki indodana. Nalabantu abafowethu laba abangakaqondi ngoba ushilo nje uShembe ushilo uNkulunkulu wathi nibonge igama lami elisha. Wafika uJesu wathi angizile ukuzonikhipha emthethweni yaMoses. Namhlanje bafuna noMoses ehlabelelweni lesi saseNazaretha. Bafunani bonke laba abantu ababhaliwe akubona yini abantu ababe abantu bakithi bedlulisa amazwi kaNkulunkulu. Mayibonge inkosi yasephakameni. Manje engathi singafunda amaNazaretha ukuze singathatheki isinxele, singathatheki kabi ngoba uJesu uwala ekhaya. Mayibonge inkosi yasephakameni. uJesu ngumsindisi. uJesu ngiyakhumbula lapha umkhumbi uhamba sebenenkinga bavusa yena uJesu bamvusa ngoba bazi ukuthi bahamba nenkosi wawuthulisa umoya wathula. Ziningi igameko azenzile Nkosi yamakhosi lokho baba kukhulu baba ngoba kwenza ukuthi baba noma sihlangana nabantu bahlale bethi abantu sineBhayibheli. Bahlale bethi abantu sineBhayibheli la kaShemba sifundi iBhayibheli. Kodwa sithola ukuthi okubhaliwe phansi baba owasilobela khona usewumqalo wendlela Nkosi yamakhosi. Sithola ukuthi baba namhlanje kulotshiwe Nkosi amazwi abaprofeti. Mayibonge inkosi yasephakameni. Ngidlule lapha. Ngize nje kokodwa manje okwenzeka inkosi yangisindisa inkosi ngelinye ilanga uThixo kulinkosazana khona la ekhaya ehleni. Njengoba nje bayazi amaNazaretha ukuthi bekhona abantu abaphilisana ngenye indlela la ekhaya. Ngelinye ilanga kuumhlangano. Angazi noma bakhona nabagcotshwa abasekhona nababekhona kuleyo mhlangano. Bengihlala edokodweni kaMfundisi uMadlala lapha. Uma ngifika emini ngithi ngiyangena, hawu ngifica kugcwele la ngaphakathi. Kugcwele abagcotshwa. Ukhona ohleli lapha phambili oqhwakele kusho ukuthi ngavele ngajika ngoba ngibona ukuthi kunomhlangano obanjwe la kwalumeka ngase ngithi hayi kulungile. Wabanje umhlangano loyo wadlula waphela. Kwazi ukuthi ngaloko busuku lo engangimbona ehleli lapha phambili eqhwakele ekhuluma. Ngimbona engathi sisesikoleni. Ungathi manje uthi kimi nathi intombi. Uma ngithi mina ngithi ngiyabheka la lo muntu unginikeza idemon. Ngivele ngiphume ngibaleke eMaNazaretha. Ngivele ngibaleke eMaNazaretha ngijahwe into eyimvu. Ngizoyisho lento ngoba lento ibingenzeki kimi kuphela. Ngijahwe into eyimvu leti ngijahe leti iphenduka isilwane bayinkomo bayinto engayazi inyamazana yasesiqiwini nginazi nezinja. eMaNazaretha. Kuthe nje emva kwalokho hayi bese ngiphatha uvala umhlangano baba ezoya eDanaus. Ngifuna ngikhuluma indaba yoThingo lenkosazana. Mayibonge inkosi yasephakameni. Ngiqala kahle ukuze izwakala ukuthi sihleli noNkulunkulu. Hayi maNazaretha uma ngihamba umhlangano uvala babehambe eDanaus nami ngihamba ngiya la engiyakhona. Kanti ngiyohlangana neSatanism uqobo lwayo ngempela. Ngiyolwa nayo laba abantu abakuthiwa bayiSatanism engingabazi ukuthi inhloboni yabantu ababizwa kanje. Ngalwa nalento ngiyakhumbula ukuthi lento uma yaqala ndaba Nkosi yamakhosi lento babethi bayikhipha Nkosi kodwa babethi bayikhipha ewumoya elangaphakathi. Ngoba kwathi bakuvala umhlangano ngayizwa lento ukuthi khona into exebukayo engathi iyaphuma ngaphakathi. Kodwa lento ngiyenza ukuthi ayisuke enyameni into ewumoya. Inyuka kancane. Ngithandaze kakhulu ngithandaze lento iyanyuka iyangqilaza kakhulu iyaphuma lento ngathi ngiyayibona ngaphakathi ukuthi iyini kodwa ibhola le bike iyaphuma khona umuntu ongathi nje uyayixebula kancane. maNazaretha ngalwa lempi ngasizwa ukuthi ubaba ngezwe ukuthi usebuyile la ehleni kade seDanaus maNazaretha. Ngeza la ehleni ngijima isifuna ukuyophuma yayisifuna ukuyophuma. Ngafika enkosini ngikhala ngaqala ngamadolo ngangisanda kufika ke nakuleli banga ngingazi ukuthi kwenzakalani emnganeni bami yini lento engizwayo. Ngathi ngiqhamuka inkosi yacisha khali inyembezi ithi baba ngiyagula angazi ukuthi kwathi baba phuthuma amafutha ngaphuthuma amafutha khona la eduze ubaba wangibusisela ngoba ibhodlela ngalidla uhalf leli likhulu
ngalishwa half lonke ngalelo langa. Lento yathatha 5 days ukuthi izibuyele kehle ibuyele la kade ikhona. Ngiyabonga baba. Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga shenge baba umkhulu baba engathi inkosi yamakhosi. Oh,